Kopač. Ja sam sa Aukicem Mehmeda Eni. Treba je rođenje. Ja. A rođen sam 19.8.1931. godine. Rođen sam u Ražićima Potoka. Išao sam u Mejte pred Odžu Šerifa. I tu sam naučio sureta pogled. I onda sam polazio gor u Mejte i počeo učiti u Suhvari. U tom je izbio Drugi svjetski rat i tu sam prekinuo. I dobro, kod ovdje sam izučio povijesku ovoga Šerifa i tu mi je uvajalo dobro. Išao sam u osnovnu školu, pošao 47. a 49. sam završio. Sa vrlo dobrim uspjehom. I malo ja tu vada pričam, onda sam išao u Tuzlu na daktilografski kurs 3 mjeseca. To sam položio. Radio sam u Buškom na Tiglani godinu dana kao daktilograf. Od toga sam ošao kod Gračanice u selo, ja sam to i zaboravio, ono selo. U Gračanica to se zove. Išao sam na normirski kurs 3 mjeseca. I tu sam i završio i to. U tom sam otišao u vojsku. Vojskom bio 2 godine i vratio se od tada i dobro radio sam u građevinu Lukavicu 2 godine. Radio sam i na kanalima u Gunju i tu sam radio godinu. Potom sam se vratio kući i tu sam kod kuće bio čitavo vrijeme, radio zemljoradnju. Dobro, otac mi je bio živio je bio je 1904. godište, a umro je 1953. godine. Dobro, ja sam tu bio kod kuće čitavo vrijeme, radio, nabavio se poljoprivredom, imao sam i volove, i goveda i tako da sam tu bavio se tijem. Onda malo sam i tu švertuo sam s govedima i tu s govedima sam malo radio, malo s govedima. Jedno, nisam puno na 20 godina. Tako da sam malo probavio to, malo nalazi se da živim nekako, eto. I, sad kad sam već pao u malo u godine, onda sam se i to, riješio se i toga, nisam htio više, nisam bio za toga da neću mogu više hoda kako treba, da trčem hodam i tako da sam ostao ovdje i bavim se i sada, pomalo radim.
onda malo iđem i u džamiju više puta u akšama, tako i u maktube odem. Jer da je malo dalje odavle, ali nije to opet za mene. Tako nije, ja mogu to izdržati, mogu ići.